Settingannya kita buat di sini, jadi dia bisa otomatis nanti ya, ketika ada pantulan dia akan nyala sendiri. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. I'm feeling like the shit, man, feeling like the shit. Yeah, her body's like a gift, man, body's like a gift. Cause she's looking hella fit, man, looking hella fit. And I can't always commit, man, can't always commit. Pull the trigger on this shit, man, trigger on this shit. Cause I feel I haven't lived, man, feel I haven't lived. Till I got nothing to miss. Halo sahabat fotografi, sekarang kita sudah berada di lokasi pesta di mana tempat kita motret pada siang hari ini. Sekarang pukul 2.22, kita sebentar lagi akan motret. Nah, sebelum kita langsung dua flash godok titik 600 dan treasure. Dan di sini kita menggunakan treasure KSS godok ya. Sekarang langsung saja kita pasang tripodnya. Lalu kita sampaikan juga teman-teman sahabat fotografi semua bahwa lokasi yang kita temukan ini memang cukup ekstrim, dan kita bisa lihat sebenarnya, lihat di atas ini, Singkil ini memang dominan berwarna merah seperti ini, warna merah. Kalau kita masuk ke dalam itu ada warna kuning, nanti bisa teman-teman langsung lihat. Siapa? Siapa komen meja? Jadi karena lokasinya dominan merah kuning, saya menggunakan payung. Ini sangat membantu kita di saat lokasi situasi yang seperti ini. Teman-teman penasaran gimana settingannya? Kita pasang. Saya biasa hitting payung ini seperti ini. Saya buat ini settingannya setengah di sini, dan satu lagi sama kita buat setengah agar cahayanya itu lebih soft. Ya, seperti ini teman-teman. Coba bisa dilihat.
Di sini data setting untuk HSS. Di sini ya, di sini kita buat grup A di channel 1. Kita sesuaikan sama yang di treasure-nya. Grup A. Bentar ya, kita buat di grup A. Jika di payung. Ya, nomornya langsung bisa kita setting dari sini. Kekuatannya sekitar 32. Ya, nanti kalau kurang kita sesuaikan aja. Kita lihat, coba kita masuk. Man, got nothing to miss. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Halo sahabat fotografi, setelah kita melakukan pemotretan tadi seperti yang teman-teman lihat, nah sekarang saya coba menggunakan spot ini. Kita menggunakan ini ada PC Singkil ya. Saya mau coba taruh pengantinnya di sini. Kita menggunakan backlight ya. Settingannya kita buat di sini. Settingannya kita buat di sini. Kita menggunakan S1 ya. Jadi kita menggunakan S1 ya. Jadi dia bisa otomatis nanti ya. Ketika ada pantulan dia akan nyala sendiri dengan kekuatan 16. You lay awake alone at night. Oh, like your life inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Close, close, we could light this fire. So reach for the stars,
this town, 'cause lately I've been feeling down.